Kutija sa 4000 dosija specijalnog suda u kojoj se nalaze imena svedoka kao i potpisi stranih i državnih tužilaca koji su sarađivali sa specijalnim sudom u ponedeljak je stigla na adresu Organizacije ratnih veterana OVK. Upućeni u haške procese, uvereni su da su Albanci do ove dokumentacije mogli da dođu samo ukoliko im ju je neko iz Haga prodao. Navode i da posle ovog poteza kreće lov, pre svega na Srbe, ali i na Albance i sve ostale svedoke zverstva koje su počinili šiptarski teroristi. Neko je doneo dosije juče u 9:15, nosio je naočare, masku i kapu. Samo je ostavio paket i pobegao. U paketu je bilo pismo u kojem je pisalo da će narednih dana doneti još 7000 takvih dosija. Sadrži imena svedoka, tu su potpisi stranih i srpskih tužilaca koji su sarađivali sa specijalnim sudom, objavio je Husni Gucati, šef veterana zločinačkog OVK. Prema mišljenju bivšeg zamenika tužioca za ratne zločine Dragoljuba Stankovića, potez Organizacije veterana OVK da objavi da posjeduje dosije o zločinima služi za zastrašivanje svedoka i ne može da ugrozi postojeće istrage. Reč je o opštim zahtevima za konkretnim licima, ali deluje da se ovo radi u svrhu reklame njihove obaveštajne službe, kao i radi zastrašivanja svedoka, precizirao je Stanković. Među dokumentima je i zahtev za saradnju bivšeg specijalizovanog tužioca Davida Švendimena upućen tadašnjem srpskom tužiocu za ratne zločine Vladimiru Vukčeviću 11. juna 2015. godine. U dopisu se od Vukčevića zahtevaju podaci o presudama protiv konkretnih osoba, a između ostalih tu je naveden i kosovski premijer Hašim Tači, protiv kojeg se i u srpskom tužilaštvu vodi istražni postupak. Advokat Toma Fila poručuje da u ovom slučaju nema govora o slučajnosti. To je neki Albanac sa njima poslao da bi zastrašio svedoke. Ne vidim zbog čega bi sud njima to poslao. Nismo još čuli da su optužnice potvrđene, tako da dok se to ne desi sve je moguće. Portparolka specijalnog tužilaštva Angela Grijep nije imala odgovor na pitanje kako su sudski dosijeji završili u rukama OVK. Imamo na umu izveštaj medija u vezi sa tim pitanjem. Nemam komentar u vezi sa tim događajem. Goran Petronijević, advokat, smatra da se do ovakvih dokumenata moglo doći samo ilegalno. Ako su stvarno uspeli da dođu do tih dokumenata, onda je to kriminalnim putem, na nelegalan način. Obično je to osoblje suda, prevodioci, pomoćno osoblje, ali nije isključeno i da je neko od tužilaca. I u tom slučaju to je realna opasnost za svedoke. Ukoliko ih nisu dobili, već foliraju, onda im je namera zastrašivanje svedoka i pravljenje ujdurme u sudu. To je onda providno osmišljen plan za kompromitovanje suda, ističe Petronijević, koga čudi opis situacije u kojoj je dostavljen paket. Dodaje da su dokumenta mogla biti dostavljena jedino elektronskim putem, budući da se na sudu dokumenta čuvaju samo u elektronskom formatu. Priča o tome kako je paket stigao je samo jedna cinična fora da bi se prikrio onaj koji im je to dostavio. Ako im je neko dostavio, to je uradio neko iz tužilaštva, ne, tu nema druge. Znači da imaju u tužilaštvu svoje ljude koji su to učinili. U tom slučaju u pitanju je žestok napad na sud i napor da se prekine rad suda. Jer ovo može sad već da izazove skandal ako je to tačno, navodi Petronijević, piše intermagazin.rs.